Lovćen je na početku, primijetili ste u toj SEHA ligi, nije dobro startao. Napravili su određene promjene, pojačali su se čak. Došao im je jedan Poljak, igra na mjestu srednjeg igrača. On je isto pojačao ekipu. Zadnji njihovi rezultati su sasvim drugačiji nego što su prije imali. Na primjer, igrali su zadnje 2 utakmice neriješeno u Našicama, odnosno u Osijeku sa Nexom, i kući su 1 razlike izgubili od Zagreba, što pokazuje da su jedna ekipa u dizanju, tako da će i nama ta utakmica dobro doći da i probamo nešto i kažem opet da malo damo i šansu igračima koji su možda i u zadnju utakmicu igrali manje. Ни доаѓа екипата на Ловчен, која во последниве неколку години покажа дека е сериозен противник во оваа СЕХА лига. Нормално не смееме да ги потцениме. Играме на домашен терен, без разлика со каков состав ќе излеземе утре. Одиме на победа и што подобро да се припремиме за неделниот надпревар во Лигата на шампиони против Вардар. Еден добар тест утре, да одиграме еден добар надпревар, па да се припремиме за Вардар, да им се реваншираме. Naravno da smo malo nakon utakmice sa Vardarom malo, reći to je možda prejaka riječ, malo smo i razočarani u smislu da smo možda očekivali da ćemo mi sa malo nas smeta i svima malo nam je teško. Mislim da smo mogli malo više dati sa Vardarom, više želje, više borbe. To smo dužni sigurno revanšu napraviti, neovisno o rezultatu, i naravno da tu smo dužnici.